mu by'ukuri ndabona wenda nzayitegura mu mukino utaha mu kwezi kwa kabiri muri shampiyona nkareba ko nazayitsinda kandi ikindi binyeretse ko nzitwara neza mu mikino ya Champions League cyane cyane ko ni ikipe mu by'ukuri inyeretse ko hari aho ngomba gukosora kugira ngo nzabashe kwitwara neza. Turi kuvugana aha ngaha na Jimmy Mulisa, umutoza w'ikipe ya APR. Ni umutoza ukunze kuvuga make ariko ibikorwa bikabera mu kibuga. Jimmy, ejo tuganira tubwira guti ndabona ikipe yanyu izitwara neza, birangiye ikipe n'ubundi bikoze, utsinze APR, utsinze Karekezi urumaze umusa gutsinda. Intsinzi ya APR yo ku munsi w'intwari mutsinda Bukeba, Rayon Sport yakiri gute Jimmy? Urakoze mukuntu bivuze, ndishimye ngo hari amagambo menshi cyane, amagambo muri media akubonye realite y'umupira ni mu kibuga. Bako nababwiraga yuko ari byo iyo ubuze abakinnyi 8 biba bigoye nk'umutoza, ariko ngira ngo bibonye ko abakinnyi bacu bagarutse, ukuntu twakinye neza, dukinye neza, ibi ni ibintu byiza byo gushima. Mu ntebe y'ikipe ya Rayon Sport yatangiranye umuvuduko wo hejuru, benshi bati APR irapfuye, ariko wagerageje gukaruma umupira ndetse ntibacika intege, ikipe irakomeza irakinira saa ibona igitego kimwe, ibona icya kabiri. Ni icyo babwiye abakinnyi bawe cyane cyane bagiye kuruhuka? Ubonye ukuntu abakinnyi banjye bakinaga, umvaga nta pressure mfite, nzi ko okaziyo twabonye tuvuga ko nidukomeza kuriya igitego kiraza. Iyo utangiye guforusa nabyo ni byiza iyo wikarumye igitego kiraza, kugira ngo bikarumye ukina umupira wacu ibitego bibiri biraboneka. Hanyuma kuba utsinze ikipe ya Rayon Sport rero gukina imikino mpuzamahanga ya Confederation Cup, muzanakina mu kwezi kwa kabiri muri shampiyona yiguha. Iyi ni ikipe y'abasirikare barinda umukuru w'igihugu hawe igikombe. Ubu morali irahari, abafana bacu barishimye, natwe morali turayifite, ni ukujya mu zindi match dufitiye morali dukomereze kuri iyi ritme. Hanyuma iyi ntsinzi navuga ubonye kuri APR byonye utsinda ikipe ya Rayon Sport byonye kandi ari ku munsi w'intwari, ivuze iki kuri APR? Yangu nawe mukuntu bizi iki gikombe ni icyacu, abantu bariye ni intwari, ngira ngo ni abasirikare, ibintu byose bakoze ikipe yacu ni y'abasirikare. Numvaga ko kugira ngo tubashimishe ni ugutsinda iyi match ya Rayon, ntabwo twabikoze, ni ukubifuriza umunsi mwiza, bakomeze badufane. Murakoze cyane Jimmy, kandi felicitation. Murakoze. Akaba rero ari Mulisa Jimmy, umutoza w'ikipe ya APR, atubwira mu by'ukuri uburyo yakiriye iyi ntsinzi mu by'ukuri babonye kandi ikomeye. Akaba rero aricyo kintu mu by'ukuri yatubwiraga ko mu by'ukuri yakiriye iyi ntsinzi kandi ikomeye cyane, aricyo kintu mu by'ukuri